Leta zunze ubumwe za Amerika iravuga ko ihangayikishijwe n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kuri wa kabiri. Zimwe mu ngingo zavugiwemo turazigarukaho muri aya makuru. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, Geoffrey Mutagoma. Umuturage wa Uganda ukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba yashinjwa gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba Islamic State, harimo kuwinjiza abarwanyi nk'uko byemezwa n'impapuro z'urukiko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabonye. Swale Abubakar ufite imyaka 31 yavanywe mu gihugu cya Zambia mu kwezi gushize aregwa ibyaha byo gutanga amafaranga mu mutwe w'iterabwoba no gushyigikira iterabwoba. Ubwo yagaragaraga mu rukiko rw'ibanze i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda, ntihigeze hamenyekana abamwunganiye. Ntiyemerewe kuvuga niba yemera icyaha cyangwa agihakana kubera ko urubanza rwe ruzaburanishwa n'urukiko rwisumbuye, aho noneho azemererwa kugira icyo avuga ku byo aregwa. Abashinjacyaha barega Abubakar gutanga ubufasha bufatika no gushakisha abinjira mu mutwe w'abarwanyi b'umutwe wa Allied Democratic Forces ADF. Uyu mutwe wigometse ku butegetsi buriho muri Uganda ariko ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka ya za 90. Mu mwaka wa 2019 uyu mutwe watangaje ko wiyeguriye leta ya Kisilamu. Muri iyi myaka ishize, abarwanyi b'uyu mutwe bashinjwa kwica abaturage babarwa mu magana n'ibitero bya hato na hato bagaba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urupapuro rurega Abubakar ruravuga ko mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, we ubwe yagiraga uruhare mu gushakisha amafaranga yo gushyigikira uyu mutwe, aranguza amasaha agezweho n'ibikoresho bika umuriro usharija telefoni cyangwa mudasobwa hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 no mu kwezi kwa kane 2024. Urupapuro rumushinja ruravuga ko ibyo bikorwa bye bikemangwa yabikoreraga mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Zambia na Afurika y'Epfo. Rukomeza ruvuga ko yinjizaga abarwanyi bashya mu mutwe wa ADF akabajyana aho ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Aregwa kandi gushyiraho mu mutwe wa ADF bimwe muri ibi bicuruzwa yaranguzaga azi neza ko bazabikoresha mu bikorwa by'iterabwoba. Uganda ishinja umutwe wa ADF gutera ibisasu 3 byo mu bwoko bwa bombe byaturikiye mu murwa mukuru i Kampala mu mwaka wa 2021 bigahitana abantu 7. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, abarwanyi b'uyu mutwe bagabye igitero ku ishuri riri mu burengerazuba bwa Uganda hafi y'umupaka ihana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahitana abantu 37. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yabwiye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ko impfu z'abana bagwa mu ntambara hagati y'icyo gihugu na Ukraine zibabaje. Yavuze ko igisubizo cy'intambara hagati y'ibihugu kidashobora kuboneka ku rugamba. Abakuru b'ibihugu bagiranye ibiganiro bigamije gutsura umubano w'ibihugu byombi. Ni ubwa mbere bahuye kuva Uburusiya bugabye igitero kuri Ukraine mu kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Amagambo ya Minisitiri w'Intebe Modi aje nyuma y'uko ivuriro ry'abana riri Kyiv mu murwa mukuru wa Ukraine rirashweho igisasu cya misile. Uburusiya bwavuze ko ingabo zabwo atarizo zarashe iki gisasu. Indi mijyi inyuranye yo muri Ukraine nayo yagabweho ibisasu bihitana abantu 31. Modi yavuze ko Ubuhinde bwiteguye gufatanya mu buryo bwo aribwo bwose kugarura amahoro mu karere, ariko yongeraho ko ibiganiro by'amahoro bidakunda iyo hakiri za bombe n'amasasu biturika hirya no hino. Bwari ubwa mbere Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde agira uruzinduko i Moscow mu myaka 5 ishize, nubwo kuva mu mwaka wa 2000 ibihugu byombi bigira n'inama ngarukamwaka uretse mu mwaka wa 2021. Amashusho yerekanwe mu itangazamakuru yagaragaje abategetsi bombi bahoberana bajyanye mu modoka imwe mbere y'uko baganirira ku ifunguro rya nimugoroba basangiye. Mu biganiro bagiranye, Putin yise mugenzi we Modi inshuti ikomeye, mu gihe Modi yise Uburusiya inshuti yizewe kandi y'ibihe byose. Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yanenze uruzinduko rugitangira mu minsi 2 ishize. Igisasu Israel yarashe muri Syria cyahamije imodoka gihitana Yasser Nemir Karnabsh, wahoze ari umurinzi w'umukuru w'umutwe wa Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah nk'uko bitangazwa n'uyu mutwe. Ikigo kitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria gishinzwe uburenganzira bwa muntu gikorera mu Bwongereza cyavuze ko imodoka yarasiwe mu muhanda mugari uva i Damasiko werekeza i Beirut. Iki kigo cyatangaje ko wari utwaye imodoka yakomeretse bikomeye. Hezbollah yasohoye itangazo ku rupfu rwa Yasser Nemir Karnabsh. Uyu mutwe w'abarwanyi bo muri Libani ntiwavuze uruhare rwe cyangwa uko byagenze mu rupfu rwe. Abamushyigikiye bagaragaje amagambo yo kumwunamira ku mbuga mpuzambaga. Uyu mutwe watangaje ko warashe ibisasu bya Katyusha mu kigo cya gisirikare cya Israel mu gace ka Golan Heights.
Amwe mu masoko asobanukiwe n'iby'umutekano yatangaje ko uyu mugabo yari aherutse gufasha mu gutwara abarwanyi b'iri tsinda nk'umukozi wo mu rwego ruciriritse. Hezbollah imaze igihe igaba ibitero kuri Israel kuva mu kwezi kwa 10 umwaka ushize ubwo Hamas yagabaga igitero muri Israel. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Mushobora kumva kandi ibiganiro byacu muce ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye itangazo rivuga ko Amerika ihangayikishijwe n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingaruka ikomeje kugira ku baturage. Geoffrey Mutagoma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko by'umwihariko ihangayikishijwe n'icyo yise uruhare rw'ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro mu gutera inkunga y'intambara. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iravuga ko aya mabuye acukurwa mu buryo bunyuranye harimo ubwa gakondo n'ubuciriritse, akenshi akagira inyungu ku mitwe yitwaje ibirwanisho iri mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rivuga mu buryo burambuye ibibazo Amerika ibona ko bikomoka ku buryo inganda zikoresha aya mabuye acukurwa muri Kongo, ikemeza ko akorwa mu burasirazuba bw'icyo gihugu anyuze mu Rwanda na Uganda. Amerika ivuga ko iri soko ry'amabuye y'agaciro rishyigikira icukurwa n'isoreshwa ryayo mu buryo butemewe, ikemeza ko uko iminsi yagiye ihita ibigo bimwe na bimwe byakira amabuye y'agaciro hava mu burasirazuba bwa Kongo byagiye bidohoka mu gukurikirana inkomoko n'uburyo amabuye bigura abayabonetsemo. Iri tangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rirasaba ko habaho uburyo bwo gushishoza n'umutimanama wo kumenya neza inkomoko yayo, haba ku bigo biyagura cyangwa bikorera ku giti cyabo bari mu bucuruzi bwayo, by'umwihariko hitabwa ku mabwiriza y'umuryango mpuzamahanga w'ubufatanye n'iterambere ry'ubukungu. Iri tangazo rije rikurikira raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye n'ingabo zawo zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo, MONUSCO, yemeza ko hari abacuruzi rimwe na rimwe bashyigikiwe n'imitwe yitwaje intwaro n'inzego z'umutekano bakura mu gihugu amabuye y'agaciro yacukuwe muri Kongo bakayohereza mu bihugu byo hanze. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa l'ONU iravuga ko intambara z'umutwe wa M23 zikomeza kwiyongera byihuse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zishobora kuvukamo amakimbirane yatandukira akarere kose mu gihe nta gikozwe bwangu mu kuzihosha. Temistokle Mutijima. Hari mu biganiro by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano byibandaga ku ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo, ingaruka zirimo kugira ku baturage b'abasivili, kimwe n'inzira zafatwa mu kugarura ituze mu karere. Muri raporo yagejeje kuri ako kanama, Madamu Bintou Keita, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni akaba n'umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni muri Kongo, MONUSCO, yagaragaje impungenge ko ibintu bikomeje kurushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutegetsi yavuze ko intambara za M23 zirimo kongera umubare w'abavanwa mu byabo, ibyo nabyo bikongera umugogoro wari usanzwe utoroshye ku bikorwa by'ubutabazi. Madamu Bintou Keita yagize ati: mu bitero biheruka M23 n'abayifasha batwitse ibirindiro byinshi bya FARDC ndetse bakura abandi bantu benshi mu byabo. Ibyarushijeho kuzambya ikibazo cy'ubutabazi n'icy'uburenganzira bwa muntu byari bisanzwe harindimuka, nk'uko byagaragajwe n'itsinda ry'inzobere ziha raporo komite ishinzwe ibihano yashyizweho n'aka kanama. Leta y'u Rwanda yongereye ubufasha iha M23, ibyatumye uyu mutwe wigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara ya M23 ikomeza kwiyongera ku muvuduko uri hejuru, iteje akaga gakomeye cyane kuko yatandukira akarere kose. Gusa Madamu Keita yahamagariye impande zose zirebwa n'iki kibazo gukoresha agahenge k'ibikorwa by'ubutabazi katangiye mu cyumweru gishize nk'amahirwe yo kongera ingufu nshya muri gahunda zo kugarura amahoro zatangijwe ku rwego rw'akarere. Ku ruhande rwe, Ambasaderi Zeno Mukongo wa Kongo yashinje u Rwanda kuvogera ubusugire bwa Kongo ruyigabaho ibitero, ari nako ruhonyora amategeko mpuzamahanga. Yashinje kandi aka kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano kurebera ntacyo gakora kuri ibyo.
guverinoma yanjye yagezeho isaba binyuze mu ibaruwa yo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu 2024 yandikiye akanama gashinzwe umutekano ko gutumiza inama rusange kuri icyo kibazo, bagategeka u Rwanda kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo ntacyo rugombereye gusaba, hamwe no guhagarika ubufasha bwose ruha M23, bitaba ibyo rugashyirirwaho ibihano. Nubwo hakomezaga kwibutswa ubwo busabe, aka kanama kakomeje kwinumira kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'uko kwezi ku mpamvu njye n'abo turi kumwe aha tudatahura. Uko guceceka kongereye u Rwanda n'igikoresho cyarwo M23 umurava mu gukomeza ibikorwa byarwo byo guteza akaduruvayo muri Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi Mukongo yasabiye u Rwanda guhanwa kubwo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Muri ibyo bihano akavuga ko hazamo ibyafatirwa abategetsi ku giti cyabo ndetse n'ibihano rusange ku gihugu birimo no kubuzwa kugura intwaro. Ni mu gihe Ambasaderi Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni yavuze ko impamvu z'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zishinze imizi mu mateka y'icyo gihugu no kunanirwa inshingano kw'inzego zacyo. Uhagarariye u Rwanda muri Loni yashinje leta ya Kongo gutoteza abaturage b'icyo gihugu bo mu bwoko bw'abatutsi no gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Birazwi neza ko FARDC ikorana na FDLR ndetse iyiha ubufasha yaba ubw'amikoro, ubwa gisirikare n'ubundi. FDLR ibangamiye u Rwanda n'akarere kose k'ibiyaga bigari kubera ubushobozi bwayo bwo kwangiza bwiyongereye biturutse ku nkunga yahawe n'abategetsi bakuru ba Kongo bahora banigamba kuzahirika ubutegetsi mu Rwanda. FDLR kandi ni intambamyi ikomeye ku mutekano w'akarere kubera ingengabitekerezo yayo ya jenoside, kanseri imaze no gushinga imizi mu baturage ba Kongo. Nibyo birimo gutera iyicwa rigendereye ubwoko n'imvugo zibiba urwango byibasira abatutsi b'abanyekongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagariye ibihugu by'u Rwanda na Kongo kujya mu biganiro bigamije gushakira umuti iki kibazo cy'amakimbirane n'intambara. Ambasaderi Stephanie Sullivan yijeje ko igihugu cye cyiteguye gufasha muri ibyo biganiro. Twongeye gushimangira ubusabe bwacu ko u Rwanda na Kongo baganira binyuze mu nzira ya Rwanda kugira ngo bashake uburyo buboneye kandi bwumvikanyweho bwo guhosha amakimbirane. Amerika yiteguye gufasha mu muhate waganisha ku mwanzuro wo kurangiza amakimbirane. Uwo mwanzuro ni ingenzi cyane ku mutekano w'abatuye mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu inzira z'amahoro za Rwanda na Nairobi zari zatangijwe mu myaka 2 ishize nk'uburyo bwo kurangiza intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo n'amakimbirane hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda. Biboneka ko nta gifatika zirageraho. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bishinjanya kurenga ku byemeranyijweho mu biganiro no gushyira imbere intambara aho gukemura ibibazo mu nzira z'ibiganiro bya politiki. Loni itangaza ko intambara zishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo zimaze kuvana mu byaba barenga miliyoni 2.5 mu gihe cy'imyaka 2 zimaze zubuye. Urakoze Temistocle Mutijima. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Eric Bagiruwubusa. Ni ikiganiro Perezida Kagame yagiriye ku murindi w'intwari mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Aha ni naho hari ibirindiro bikuru by'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba Perezida Paul Kagame yari ayoboye kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ni ikiganiro cyatambukaga ku mbuga nkoranyambaga zirimo imiyoboro ya YouTube itandukanye. Perezida Kagame yagarutse ku mateka yo kubohora u Rwanda, avuga ko bitari byoroshye. Yakomeje ku buryo yamenyemo amakuru y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe. Avuga ko yari amaze iminsi mike abana n'imfura ye Ivan Cyomoro. When Habyarimana crashed in the plane, igihe Habyarimana yahanurwaga mu ndege, umuhungu wanjye yari hano turi kumwe. Twamenye ayo makuru igihe twarimo tureba umupira w'amaguru. Harya ni hehe? Ni muri imwe muri izi nzu. Habaga irushanwa ry'igikombe ku mugabane wa Afurika. Ndibuka ko Senegal yakinaga na Cameroon. Ndabyibuka icyo gihe twawureberaga hano. Noneho hari umuntu wanzaniye ubutumwa ko indege ya Habyarimana yahanutse kandi ko hari akavuye i Kigali n'ibindi. Murabyumva, yari hano ndi kumwe nawe atari nk'umusirikare, atari nk'undi wese, ahubwo nk'umuntu wo mu muryango. Just as part of the family.
Perezida Kagame yongeye kugaruka ku ngingo yo kuba amahanga munenga ku kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Aha Perezida Kagame avuga ko batangira kwitwaza ko mu Rwanda nta bwisanzure, nta demokarasi, ruhonyora uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Perezida Kagame yongeye kugira icyo avuga ku bitangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi byibumbiye mu ishyirahamwe rizwi nka Forbidden Stories. Muri ankete bivuga ko byakoze ku Rwanda mu mushinga byise Rwanda Classified, biheruka gutunga agatoki ubutegetsi Kagame abereye ku isonga ko bihohotera abatavuga rumwe nabwo, uhereye ku bari imbere mu gihugu kurenga n'imbibe zacyo. Muri iki kiganiro kandi Perezida Kagame avuga ko bamwe mu banyamakuru bashyigikiye abagize uruhare muri jenoside na n'ubu bagikataje. Akavuga ko abo batabura no guha agaciro abantu batagakwiye. Ageze kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko, Perezida Kagame yamuvuzeho muri aya magambo. People like the Ingabire is like the, you know somebody Ingabire, this small woman of a genocide, you know. Abantu nka Ingabire ni nka Ingabire muramuzi, kariya kagore gakomoka ku mujenosideri, ariko bo bashaka ko isi yose yemera ko ari akantu gakomeye katavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu kuri bifuza ko ariko kaba perezida w'u Rwanda, kandi nako kakabyemerwa, kaba kari buri hantu gatanga amasomo. Ariko ibi si ibintu by'u Rwanda, nta munyarwanda wakwemera ibyo. Ariko abo hanze bariya abanyamakuru bishyize hamwe, harya bitwa gute, inkuru zibujijwe. Aha, birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Ingabire. Mu kiganiro Ijwi ry'Amerika yagiranye n'umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza, yagize icyo asubiza ku magambo umukuru w'igihugu yamuvuzeho. Ndatangaje nyine kumva umukuru w'igihugu akoresha aya magambo, ariko nje mu burere nahawe no kubaha umuntu uwo ari we wese, bikaba akarusha ari umuntu mukuru. Perezida Paul Kagame aranditse mu myaka, ndetse n'umukuru w'igihugu. Ntabwo rero nasuzanya nawe nkoresha imvugo nk'izo yavuze, ariko navuga mu minsi yashize ari mu kwiyamamaza, yabwira urubyiruko ati mujye mureba abantu bababwire bitari byo, mubarebe mu maso mubwire ko atari bo mana. Nuko kubwira ko umuntu ari akagore gato cyangwa nta muntu wiremye ngo yihe uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini. Indi yakira ukwiri kandi ishimira Imana uko yandika. Kuko badashobora gutegeka u Rwanda kubera inkomoko ye nk'uko Perezida w'u Rwanda yabivuze, Ingabire yadusubije muri aya magambo. Kugira ngo hano Perezida wa Repubulika yibagiwe icyo itegeko nshinga rivuga. Ingingo ya 27 mu itegeko nshinga, oya ni ya 29, icyaha ni gatozi. Ntabwo rero naryozwa ibyaha by'ababyeyi banjye, usibye ko namwibutsa ko nta muntu n'umwe bashobora kuvuga uzwi n'abaturage mu bitaro bya Butamwa aho mama yakoraga ngo bavuge bati uyu muntu yiciwe mu bitaro bya Butamwa kandi yishwe na Dusabe Therese. Ibyo barabizi ko ari propaganda politiki. Icya kabiri, kuba yavuze ngo ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu, aha naho yibagiwe ingingo ya 27 y'itegeko nshinga, kuko ivuga ko abo banyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu kandi babifitiye uburenganzira bungana. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere, uruwa mbere, uri gitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda iravuga ko abantu bari munsi y'imyaka 16 bakora imirimo igenewe abantu bakuru babitumwe n'ababyeyi babo kubera mikoro make. Thierry Vendayishimiye. Muri iyo kambi ya Mahama ibyiciro byose by'amashuri birahari, uhereye ku mashuri y'imicuko, ayabanza n'ayisumbuye, aho buri mwana afise amahirwe yo kuja mu ishuri akiga. Naho biruko, ubushikiranganji bujejwe impunzi Minema muri iyo kambi butangaza ko hari abana benshi bata amashuri bakaja gukora ubuzi buruhisha batarakwiza imyaka y'ubukure. Vuga neza Andre aserukira Minema mu ikambi ya Mahama. Harimo abo bangiza n'abashikisha ibitandukanye, harimo n'uburaro bugaragara muri bamwe bata amashuri bakagenda. Ni gakeya tumara amezi abiri tutarabona abana bagaruriye kure ngo bagiye gushaka akazi bataye ishuri. Bana n'ababyeyi ndagira ngo mudufashe turwanye ibyo bintu, abana bagume mu ishuri bige barangize, bajya gushaka imirimo bakwije imyaka y'ubukure.
Vuganeza Andre aserukira ubwo bushikiranganji bujejwe kwitaho impunzi mu ikambi ya Mahama yibutsa kandi ababyeyi ko umwana ategerezwa kwitabwaho kugeza akuze, haba ku bari mu buhungiro no mu buzima busanzwe. Uyu munsi ndongera kwibutsa abana bamwe bajya birirwa ku muhanda hirya y'abapanda amakamyo bibashyira mu ngorane zikomeye, harimo no kuba bagongwa na ziriya modoka. Twizere ko uwo muco nawo ugomba gucika. Ndongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugera akuze. Ntabwo bikwiye yuko ari ababyeyi bamwe birengagiza inshingano, ugasanga uhuye n'umwana udaheruka gukaraba, kandi wajya kureba ugasanga uwo mwana si imfubyi, afite ababyeyi. No ku ruhande rw'abaserukira abana ngaho mu ikambi ya Mahama bemeza ko hari abana benshi bakoresha ibikorwa bitandukanye birimo kuja guca ingero hanze y'ikambi, kuja kwikorera gaze n'ibindi, ababyeyi babo babanje kubakura mu mashure. Basaba ababyeyi bafise abana ngaho mu ikambi kwikubita agashi bakarera neza abana babo kuko aribo kazoza k'ejo, bityo bahabwa uburenganzira bwabo. Hano mu nkambi ya Mahama usanga hari ababyeyi bakura abana babo mu mashuri kugira babafashe mu mirimo ya misi yose, ugasanga abana nibo bariko barakora imirimo ivunanye mu masoko, abandi bakaja kwikorera gaze. Ikindi bavuga ni uko hari ababyeyi bataratahura neza ko umwana afise ubumuga nawe afise uburenganzira bwo kuja mu ishure, ugasanga bagumizwa muhira canke bakanabanyegeza, bagasaba ko nabo bohabwa amahirwe yo kwiga. Ariko kandi abo baserukira abandi bana bagenzi babo banavuga ko hakiri ingorane zo kubura ibikoresho bimwe na bimwe by'ishure, ibituma kwiga kuri abo bigorana. Tukaba dusaba imishinga ndetse n'ubuyobozi bw'inkambi cyane cyane ababyeyi gushira imbaraga mu kujana abana babo ku ishuri. Nubwo tuvuga ibi byose haracari imbogamizi ku bana bamwe babura ibikoresho by'ishuri nka uniforme kubera ubushobozi buke bw'ababyeyi babo bitewe n'ibyiciro barimo. Ijwi rya Amerika ryabajije umwe mu babyeyi bafise abana bagera kuri 6 ngaho mu ikambi ya Mahama igitera ababyeyi gukura abana mu ishure canke bakajanwa gukoresha ibikorwa biruhisha. Uku niko yatwishuye. Ukumva ngo bamwe bari mu ciciro ca mbere, umva ngo abandi bari mu ciciro ca kabiri, ngo abandi bari mu ca gatatu. Eske abo bari mu ca gatatu si impunzi nk'abo bari mu ca mbere? Impunzi ngo wewe ngo urishoboye, wewe wishoboye te n'abavuye mu rugi wawe urahunga ukaza mu bandi bagaca bavuga ngo urishoboye uri mu ca gatatu. Wishobora gute? Ntawe ufise uhinga usoroma igitoke canke ibishimbo, ufise udandaza ngo uronke amafaranga yo kugaburira urugo. Ubwo wumva ivyo bintu bitatu bibogamiye cane. Hari abana b'imisore hano n'inkumi bari mu ciciro ca gatatu, ugasanga abo bana nta mafaranga babaha ya rasiyo, naho twari dukenya bofuma baduha ayangana mu bwana bo bakaronka. Ikambi ya Mahama kugeza ubu ibamwe impunzi zavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Kongo, Afghanistan, Yemeni, Sudani, Eritrea na Ethiopia. Ikaba ifise abana bari munsi y'imyaka 16 kumanuka barenga 32,000, ibitigiri twahawe n'ubushikiranganje bwitaho impunzi mu Rwanda. Ubwo bushikiranganje kandi buvuga ko bugaya cane ababyeyi baja mu ngeso mbi canke mu njyane zo mu miryango ntibiteho abana babo ngaho mu ikambi, bigatuma abana baja mu mirire mibi kandi batari babuze ubushobozi bwo kubagaburira no kubitwararika. Busaba ko abana bo kwitabwaho cane, bityo abana bakure bafise ubuzima bwiza kandi bafise n'ubumenyi bakura mu ishure bivuye mu ruhara rw'ababyeyi. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana amajyaruguru y'inyanja ya Atlantika OTAN bateraniye i Washington DC mu nama ngarukamwaka mu gihe OTAN yizihiza imyaka 75 imaze ishinzwe. Thomas Kamirindi aragaruka ku mateka y'uwo muryango. OTAN, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord mu gifaransa, NATO, North Atlantic Treaty Organization mu cyongereza, yavukiye mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC, ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 1949. Uwo munsi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 12 nibwo bashyize umukono ku masezerano shingiro y'umuryango. 2 nibyo ku mugabane wa Amerika ya ruguru, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. 10 nibyo ku mugabane w'Uburayi n'Ububirigi, Denmark, Ubufaransa, Islande, Ubutaliyani, Luxembourg, Norvège, Ubuholandi,
Portugal n'Ubwongereza. uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe Harry Truman nawe yari ahari akurikirana umuhango. OTAN ifite politiki yo guhora yaguka iteganijwe mu ngingo ya 10 y'amasezerano shingiro yayo. Ivuga ko amarembo yuguruye ku gihugu cyo mu Burayi icyo ari cyo cyose cyujuje amahame akubiye mu masezerano kandi gishobora gutanga umusanzu wacyo ku mutekano wo mu gice cya Atlantika ya ruguru. Kugira ngo cyinjiremo, buri munyamuryango wese usanzwemo agomba kubanza kubyemera. Kuva ishinzwe mu 1949, OTAN yagutse mu byiciro 10. Ku nshuro ya mbere yinjije Ubugereki na Turikiya mu 1952. Mu 1982 hakurikiyeho Espanye n'icyari Repubulika y'Ubudage bw'Uburengerazuba mu 1955, bwaje kwiyongeraho na Repubulika y'Ubudage bw'Uburasirazuba kandi bugumamo bumaze kongera kuba igihugu kimwe mu 1990. Repubulika ya Czech, Hongria na Pologne byagiyemo mu 1999. Mu 2004 OTAN yakiriye Bulgaria, Estonia, Letonia, Lithuania, Rumania, Slovakia na Slovenia. Albania na Croatia byinjiyemo mu 2009, naho Montenegro yagiyemo mu 2017, Macedonia ya ruguru mu 2020, Finland mu mwaka ushize w'2023. Suwede yabaye umunyamuryango wa 32 mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2024. Muri iki gihe ibindi bihugu bitatu, Bosnia Herzegovina, Georgia na Ukraine, nabyo birasaba OTAN kubyakira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika. Intego ya mbere ikomeye ya OTAN ikubiye mu ngingo ya 5 y'amasezerano shingiro. Ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe, bose baba batewe, bityo rero bose bagomba kumurwanirira. Mu ijambo yavuze mu muhango wo gushinga OTAN mu 1949, President Truman yasobanuye ko itagamije kugira uwo isagarira. Muri aya masezerano turashaka gukumira uwo ari we wese washaka gutera no gukoresha ingufu za gisirikare mu bihugu byo mu majyaruguru ya Atlantika. Iki gice nicyo cyabaye intandaro y'intambara ebyiri z'isi. Kuharinda intambara izaba ari intambwe ikomeye y'amahoro mu isi yose. Hari abemeza ko uyu muryango ari umugambi w'amahane y'ibihugu bikikije amajyaruguru ya Atlantika. Ntabwo ari byo rwose. Umuryango uzaba inkingi y'amahoro, kandi si mu bihugu biwugize byonyine gusa, ahubwo ni no mu isi yose. Mu mateka y'isi nta muryango mpuzamahanga wa gisirikare munini nka OTAN wigeze ubaho. Icyicaro gikuru cya gisivili kiri i Buruseli, umurwa mukuru w'Ububiligi. Iki gisirikare kiri mu mujyi wa Mons, naho ni mu Bubiligi, ni nko muri kilometero 56 mu majyepfo ya Buruseli. Kuva OTAN yashingwa, umunyamabanga mukuru wayo ahora ari uwo ku mugabane w'Uburayi, mu gihe umukuru w'igisirikare cyawo ahora